Matuku ni miongo ile na imwe mwai wa 11 mwaka wa ngili ile na miongo ile na inyani na wipatu kana watinda nesa na tui wakana na ne muthenya ula enende onde me sei simbunge kana metho onde me va ya mbunge ni nene ni kabina kala President William Ruto wethi wa ainena na ndi kwisela mbunge ayumbe na maseneta makombanite mbunge nene kwithukisia uneni wa President William Ruto twina mauvo asu kati wa angi mawoni ma enende na tongo yulu wa uneni usu kila Ruto wane na ne twitha twikutavia na ku ngwenda undavie kwa woni wa kumawoni ma kuyulu wa uneni wa President William Ruto kwe umundi wenuko na uneni usu we wa kwaila kwaku kana we muyani uneni wa President William Ruto ula wetha ayumia muthenyani wa umundi we muyani uneni wa President William Ruto ula waumia kwe muthenyani wa umundi tunena ni kwisela ili 3 kenda 5 na ambayo tumane mukuviva tendevi ambia na ndeto mutongo TV na ndene wa mitandao yitu yonde ya mekumo kanile kwa oyune amwe kati wa 3 manengete uitu alatukumbanesye ne bamwe na President William Ruto kumya mwamulo wiwano wa Adani JKIA na Ketra kwa uvya iwe itheka. Siko sia uwani na kukumbwa kwa enende kumanu wa banene ni President William Ruto. President Ruto kukadhi ya matambia ala serikali yake yosete kuthesya ngalama ya mikalile. Na serikali yake tui kukuna mungu utandithia wa nguluwe tina wa nguluwe kufika Kitui. Wilingi wa mauvo Kalivo ni umanyithie ni Tarasa skithuku anzomo na ke ulokwa lula mauvo akwanzia ya meko ni ya Teresia Mwende na tuyambia ni kana kabinane ka serikali yetolwa muti kumana na siko sia enende kuwa wa na kutekwa nyara yu President William Ruto ne womania siko isuva nene aiweta siko isuni muisyo munene kwi enende ndini waoneni wake kwa ndi Ruto ne wasekana siko no sio kana no sio kita na wa na sukana no ni kuokitana na sio ondo violate kabindane kau ne wakania ala methitwe mailikilela maandamano mamu wona kuete wanangeko onanginya iku sia enende matena maviti otondo lina musangi ukwelesya nikana Ruto ingine umania siko sia akakuwa wa ayathana kwikithia kiu ne chathera. Onena musumbe William Ruto nuwetie kana mwenenzi wa Kenya kuenana na katiba kanze iye tawena uthasi wa kutoa isamia tanio ya muuta nzemo ya kukilia kiyo na wasi wake kui serikali oweta kana kila kiteti kilikani meo ni kutoa isamia tanio ite ya muo yusutu ni usangili ungeno vungulu wa muo of fearless expression and vigorous public participation. This is who we are. And there is nothing anyone can do about it. We understand, therefore, that protests are always legitimate and permitted by the Constitution. Protests are conducted by citizens who are peaceful and unarmed. Assemblies, demonstrations, and picketing to advance constitutionalism, increase accountability, and defend the rule of law are constitutional imperatives. Conversely, mobilization in pursuit of criminal agenda, chaos and anarchy are explicitly forbidden because we all have a duty to defend our republic, our constitution, and the rights of all people. Ruto nuwetie serikali ya ile kwitha ngununo kenda kwikithe muwo na usese iyo weta kana nzangilila sili kasema atianio ni sina mesili ya moto aise wanange kota sithi ya wasi utambaikia muwo wanzi. As public order, peace and security. In this digital era characterized by transformative innovations, including artificial intelligence, it has never been easier to inform, educate, and entertain the people.
At the same time, it has never been easier to misinform, mislead, disinform, incite, and alarm the public. Criminals and subversive elements who infiltrate and hijack peaceful protests are a threat both to legitimate protesters and to the public. Incidences of violent criminality in the name of protests threaten the safety of innocent people, public assets, private property, and the social order. Yingeno wetie kana maofisa mausese maina udhaiwa kuwa enenzinzini wa miachanio ya muwu kueta maofisa hata maina kianda kia kuikithe kana ni maavadhu kanyanzangili na enenzinzini wa miachanio. It is only by following the law that we are able to achieve our aims and apportion accountability properly. It should not be possible for robbers and looters to escape accountability by claiming that they were taking part in a protest. Likewise, it should not be possible for security officers to wound, maim, or even kill citizens and claim that they were engaging violent criminals. We all have a duty to make the necessary distinction and to do so clearly to protect democratic expression and guarantee public safety and security. Uneni wake weuka itina wa mwika miitano mivitu kutoa isamiatiani yoleana na utongoi wake. Voleo weta serikali iinde kuitikila enenzi kuwa wanakutekwa nyara. Okulia enenzi kukuna ripoti whether vena endo mwoma vikiite kutekwa nyara. I condemn any excessive or extrajudicial action which puts the life and liberty of any person at risk, including disappearances and threats to life. I urge all Kenyans with information about such cases to forward the information to the Directorate of Criminal Investigation and to IPOA, where they suspect members of the police service to be implicated. Kuripoti ya Vlingu wa Maovo Nilina Musangi. Ni muvea lina kwa ngewa isu na tuisongana mbe na ngewa isu ne kanaka vinane ka utalo munene wa enendi maende kukaya monoku manana wambatu wa ngalama ya mikalile. President William Ruto niwe tikilana na ukayo usu inde awe ta serikali yake ni tatite undu batonyeka kuikithia ngalama ya mikalile ni athea aine ni ambunge ni nene kavindane kala ukuma sia uneni wake kwandi Ruto ni wakathia itambia ya serikali yake kuthesia thoa wa mbolea nikena kusia ithia leu mwingi na kuokitana na nza kwa mauvombe yange tukwatiani na mwandiki wetu wa Mauvo Benmark Musau. While we may not be where we would like to be, we are certainly not where we were 2.25 years ago. Thini wa uneni wake kwindi President William Ruto juu ya siaka nao netha nthi ya Kenya ndivala ile kwitha ji ndivala ya miaka ili na mira tumivituku aiwera ta wosele ile utongo yivindane yomo ngalama ya mikalele yulu kwa mwene nthi. It is undeniable that for many Kenyans times are hard and the struggle to meet their daily basic needs remains daunting. It is also true that these conditions have persisted for a number of years now, leading to much frustration and anxiety. Although we have gone a long way to mitigate some of these difficulties, much remains to be done, though we have laid a firm foundation for decisive intervention. I believe that it is critical for us to bear in mind that this administration was inaugurated at an extremely difficult time, characterized by domestic challenges, compounded by regional and global security, geopolitical, financial, as well as climate dynamics. As a result, in 2022, the country's total debt burden was not only immense, but it was also stacked up in the most burdensome manner. Ona uwe ovo President Ruto weta lato wa silingi ya Kenya tawende na kwa ila uisiani wena ndola ya Amerika. Kuma silingi ya naimwa ya miongo dhandatu na ile kwe mwaine wa kele mwaka wa ngilili ya miongo ili na ina
nginya silingi ya naimwa miongo ili na kenda kwi umundi. Mathoa masindo ila itumika kila muthenya ni matheyete kuma kilungu cha kenda katono thanthatu yulwa yana kwi mwaini wa kenda mwakani wa 2022 nginya kilungu cha ile katono mwanza yulwa yana kwi mwaini wa 10 ila niyo yanthe vyu nthini wa miaka 17. Today, I'm proud to report that the macroeconomic indicators point to a positive turnaround and an upward trajectory. Allow me to highlight a few milestones that underscore this progress. The shilling has stabilized significantly, appreciating from Kenya shillings 162 to the dollar in February 2024 to Kenya shillings 129 today, a remarkable gain of 20%. This recovery has restored confidence in our financial markets and significantly reduced the cost of servicing external debt, creating fiscal space for our development imperatives. Inflation has declined dramatically from 9.6% in September 2022 to 2.7% in October this year, the lowest rate in 17 years. Ruto weta undoyo umanita na kukwata mbau aimi nthini wa usiaithia wa liu kwisila mbolea thoa munini vandu va kuola utumei. Our efforts to secure food security and stability are already bearing fruit. Since February, we have distributed subsidized fertilizer to 6.45 million registered farmers in 45 counties, enabling them to increase their yields. And this year, we have procured and through e-vouchers distributed 7 million bags of both planting and top dressing fertilizer to boost food production across the country. This intervention will see a projected increase in maize production, for example, to a record 74 million 90 kilogram bags. Today, Kenya boasts substantial national stocks. 47 million bags of 90 kilogram bags of maize are in our stores. 8.8 million bags of beans, 10.4 million bags of wheat, and 2.1 million bags of rice. Slowly but surely, we are building a food-secure Kenya, where families need not to worry or worry less about their next meal. Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV, nyeneta wa Ben Mosau. Nthini wa livoti ingi yulu wa kiu kana uneni wa President William Ruto ni tuendea na kumba ni wa ngewa ya maundu ala angi President William Ruto waweta serikali yake ikite maundu meo kwenye kisomo, maundu meo kwenye uiti, maundu meo kwenye kumandhia amuika mawia kati wa maundu angi ngewesu ni kuka indi kwa oyu ni kana amwema ene kuma vaile mbetani ya ukamba ni methi wa mayumia mawoni kifatho kanganyo kwa tiania na uneni usu wa President William Ruto na yu nenda tuambe kwewa amwe kati wa enende haso. Twetelete president oko ikati oko tunenea muno tienda oko nenea ngalama ya kimaisha nundu wa kwembithwa o yusi ndo nivandite ngarama iwe yabandia ya mikalile yani kila kindu kogwa ndesi okiezi abanda yukila yuwa mina onena na mina kwasia enda amani enda mugwa Kenya kweli kwekala kwena mugwa tekala tena amani tetabonie nundu to monthe kweli tembithwa maandamano we wazi ndenda maandamano enda amani kekai watu thesia mauta nundu tezia mina uthesia mauta leu kila kindu chonthe ikiune nikiuthea ni wali tetha nene yange waya oiti ngewano ya sha ni alitetha aelesia ndo ngewa ya shai loye titona that kwete uya mono kindu cha mbeta kwenye mwene nini na iva NHF nyake suzo ndani na tuta ni va NHF ona monde uya nini kalandi tilwa kendo keu nenye ndio na kino otethio nundu ona wao na yu athi hospitali withio kewa kendo chuno kolokolo kine zambe ya utumika kwa wijete yetele muzumbi atu netebi zindu taizu withia ni zindu ito no otethia mwene nthi ukethia ithie twekata ukethia ithie twekatu yani muzumbi ni tuona ni wona nthi ni wona kana andani na ukola na ti mundu straightforward wa trustee wa sindu cia Kenya kwa undu weja ute maundu ma ndani o utekulia maundu ma cia na moma epetote tine wene cha yebu yitu no yote manyete
kou maundu metha me sawa na maundu mangi o maithia cobi na kuta mwene ndini kisomo cha CBC. Kisomo cha CBC takengiwa ziana yake wa ilasi yake wa takengwa ziana nisio wa laptop te yaziona atiende no zenga ni chaukiende katika Kenya nondu ithete yo manai taene ndita sakuyo muzumbi atotethie na ya so no tethi wake kwa ukilatienda ni anene kindu na kwika meko ni moti na nondu ene na zindu no ithia nde twakishia kana iweka zindu zao aitwa ni utengie mbaya cia kinate yo chona anganywe, lakini kuna kitu imenifurahisha although si kutoka kwa moyo wake, wamecancel deal zote za Adani. Wa Kenya tunasema we are being vindicated day in day out, despite being called treasonous criminals. Whatever we are raising, we are seeing fruits of our labor now. The deals of Adani have been cancelled, na imebaki moja ya shisha. Adani wako ndani pia hiyo cancel. ende muziezi usuwane na itina kana mwene ndi usuasia lilila yatiwa imwe ya Adani ni shisha na ende ingewesi kukonia Adani ni yenge tuende na kukumba nisia para President William Ruto wethewa vyayetheka wiwo no wonde huyo konia Adani JKIA pamwe na Ketrako tusonge mbele mauvo angi ngwataniwa ya atabanya kuma matu ya ata kaunti ya Masako ungua mwavuli wa matu Pastors Fellowship ni amenda atuongo serikali ne kwerukia sia wasia wa kanisa na mayetekela kulungwa ni ikanisa kola kwina mabetio ni kwetha ni uya wa ikanisa kwika u otondo beni musau kulivoti ne kana atabanya ingi ni maumania sieko sia kutekwanyara na uwa ni ulawithitwe uikonanwa na serikali maithingilela ni uya wa serikali kuikithia ni ya tongo sia enende kwanzia ilaya ilite na kuikithia enende ni eanie na asuviku. We have come here to lift the Son of Man. Atavania ya ungua mwavuli wa matu Pastors Fellowship mainena itino amboya sia kuadhimithia ofisi mwa wa MCA matu ni mamenda atongo serikali ni kwithukia sia wase wa kanisa na mayitikila kulungwa ni kanisa yela mena mavetio ithie twivo ni kana tulunga serikali witu na ibindela twalunga serikali atongo imaitu ni mailete ni umana kana kwi serikali zetuni na serikali yambi na serikali zetuni ni nivete ministers na ministers ya serikali zetuni na atabanya na asu nimo metha makwata uguani wondu ngayo no kwenda wondu wandi nebindela twanena tuyasya undu timoseo no timoseo ni twaile kwithukiwa no yithi atuyuboa tuyone gata tatu chandi nundu ithi tutongwesya andu aingi otondu atongo imaserikali matongweti atavania yani maumania siko sia kutekwa nyara na kuwa kwa ene ndikola kwithitwa kuikonanwa na serikali na bala mathingilile ni wia wa serikali kuikithia ni atongwesya ene ndi kwanzia ya elite na kuikithia ene ndi ni eanie na ni asuviku unga ine wenda twithe na chawila na andu withe mayuthi kwa wibindela ikanisa liukilia wasya nithi kukilia nundu mavindangi nimekuona andu maithina na mavinda tondu kwiguile yuyu ni kwithiwe na iku itekueleka na abduction ya andu no kithia ni tuusaniwa nundu ithio ndekela mundu ena right ya kwithiwa thayu na kwithiwa nthini wa nthi yake. MCA wa wodi ya matu Jundas Mbilindawa ayongela ni waweta kana vena vata watongo ikutie sietwa esio na maivoya wayela maivilani na ni mailite kunenga kanisa ndai ya tedu kumetedu meti nekenda after taumabo alama koka wese hivi abeke ndo chawe comparison umuthi data bwo wala data bwo baade wa mundu ati legacy na tewa legacy ti lokagwa legacy ni oyuwa dayu na uma bozi ni twida wa batanga kana wandi bote wa kwadia chau. I want to thank God nundu onainga uma kibela no monde as my two word we have an office ite ya uleti mali ya serikali na mali ya mwananchi na nikuli walange namo o majaribu
kila mundu atie legacy. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako, nyenita wa Ben Mosau. Nitwatumia nateka miongo ile cia Mauvoo na yutu ambaka kuthiumo vanini na tucio kithena Mauvoo mbeange na tuna kuthinde ne wothiumoni ni ukuletie we woni waku ni weva ayolone ni wa President William Ruto umundi ondwala anena onde ndene wa mbunge nene woni waku ni weva kethani wethukicie uneni usu wake na amu katwa Mauvoo na twakwetie yulwa uneni usu be mundu kwase Mutongoi TV ni Ambrose kuma Kitanga mwa Heads Musumbi William Ruto niwe kanesa kuvyaya ithekawi wano uwande ya Kenya na kambuni wa Adan nondo ni twiwie aikonanwa na ulosani wa dola milioni 450 mulatini wa sola kuone kuona ni akana ni mundu mulosani chake le Kalonzo ndaile itikila kuungamana Raila nondo niwe unatetea Adani nikenda anengwe kiwanza cha JKIA na kambuni wake Traco na indi usu ni utomani wake yange maende na kumya mautomani moyo luwa oneni wa President William Ruto ta Jacqueline Moyaya asia oneni usu ni wa uvungo kwa uma utomani maende na kuoka nengwe ndima soma o tuende kwa oju katwa Mbosemba matukane. Sikukuu nene twenda maundu maseo nundu yithia waribinda ya kutana onayo inzebe yithia warimba ilu ondu wendete onaituva Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya sikukuu ya kutanga sithia naitu nikenda umanye nitwithaa tukutambuite iyo sehemu thinzio wa sikukuu tene tukunie simu kwisila noti muonza noti 6 noti oyu lilikana no utangasithia nginya Facebook page ya Mutongoi TV na page ya Mutongoi FM ovamwe na channel cha Mutongoi TV /FM YouTube. Yuki wanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba tukunie simu kwisila noti muonza noti 6 noti. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wawiyane ona wa munenga yembe yeva emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde asia mundu na nimubunde asiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubunde sia kuma mundu na ketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ebe kwata yujutu ibuti bonenge nonie wiyosu inyako ndete na gono uya maseo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach kilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.
nthi ya Kenya yimbusi ila itangala kiwu na inenga ene nthi kiwu kwa wingi wivo usi waathi usi waathi wimasitwa kuvathukanio kulingana na vala wisilite usi waathi no wawitawa Galana River ukasioka ingi uketwa Sabaki River. Usi waathi wina wasa wa kilomita 390 ukwete kana ukavite kisio cha ngili 100 square kilometers. Wambie gatamayo taadhi na wilika ukangani kauntini ya Taita Taveta ulikite kana wita wa Sabaki. Wisilite katikati wa uyi wa Kapote na uyi wa Athi. Vakuvi na dhika nuseuvite 14 Falls ngaliko ya idhio ya mutiuko kana ya mitiuko ya Yata. Ivindani nyambua usiuni ulika kana walika kiwu widhwana uliku wa mita 10 kana futi 303. Usiu wisilite kauntini mbingi na muno kauntini sia Ukamba yivo kaunti ya Kiambu, Masaku, Kitui, Makueni, Taita Taveta na indi muthia ukalika ukangani. Akenya aingi ni matumia kiwu cha usiu kwa kunywa na kunithia mimea yo vamwe na kunithia ndosio. Kalivo niende na kumanyithia na indi otondo ni kwa thitene kana ngwitha ndisoma amwe mama utumani menyu undu mukwitha mwende na kumatuma kumana na uneni wa President William Ruto kwi umundi ni ambao soma mautumani eli ve mundu kwa se uneni wa Musumbi William Ruto tuyisa kuwikia nundu ataviwetene na avindia na no siokete akatabwa eka adani kwa tongoi angi alusa ni serikali ni na ndamose ya itambia yu agiti ovaka keseve langi nisa kei kuma mathanga thingata kwa siama vendeni wakili ya Mutongo TV ni Muliwa Kamende Kangundo Mbilini Musumbi ataviwetene ni ula unaimonini wa Gachagua kuvoa adani na koti ya lea na bunge ni wona maundu ni madhuku yu vati ya lia shaa na vati ya la shaa ndio na ithi vasa ni Muliwa Kamende kumangale kwa sia Mbilini na indi watuma otomani kwesela ile 3 kenda 5 ambea na ndeto Mutongo TV tusonga na mbea atandithia mangulue Kitui yume lasimika kuungamia utandithia usu kwa ivinda yetezekanie kumana na akaunti ya Kitui kuthokewani wa ngulue wa Africa Swine Fever ula ulikile Kitui na kusukuma serikali ya Kitui kwisira muvea wa uimi na indo ukona mungu uthenzi na biasala wa ngulue kwa ivinda yetezekanie usu na ula uwetwa kwithiwa wi mwisho usukumie serikali ya Kitui kosa itambe yeu nikana kutangia uima wa mwe wa mwene nthi vala utalo munene wa ngulue Kitui ikwite kumana na usu Onesimus Chalo nilivota wito kuma Kitui. Serikali ya kaunti ya Kitui kwesela muvea wane mana withi wa Indonesia kuna muongo thinzi na watandithi wa nyama cia ngulue kumana kumbuka kuwa ngulue ula wende na kuwa ngulue sub-county ya Kitui cha Kati na Kitui cha utheloni wa Sua. Woni kwana na minister muvea ni wane mana ungithi wa miunda serikali ya kaunti ya Kitui Dr. Stephen Mbaya Kimwele. Onete nguwe yazitwa ngulue sikwite va Kitui Central na Kitui West na nguwei sithila sina fever ile ya above 42 degrees Celsius na nyama ya nguwe ile i white ithila i red indune muno na nguo wana cha korona uwu within matuku 3 nisiukwa na nundu county government na wia witu no kusovea andu ma Kitui ni tuishuye what we call quarantine na quarantine ino tuenda ithile nguluino sina viuka sikasambaza muvu enda nandiki mamovo minister Kimwele iweta kana yatambia hii yumanwe ni kumbingi cia ngulu isione cia Kalundu Matinyani
na katulani iweta kana nduka sio those wa nyama cia nguluwe ni vingi wena ndambuka cia nguluwe kulikana kumaluka Kitui nengo na mongo twaisie uvo wa nguluwe nitongamia Kitui bikaila tuyemutevye kana tui safe kou kuta nguluwe katika masoko metu nituvingie kuthinza nguluwe na kwa nyama cia nguluwe nituvingie nundu tukwenda andu ma Kitui metho exposed to diseases kwete nguluwe Kitui na kumalianza wa Kitui nituvingie unless then authorization ya veterinary doctor. Ingi Minister Kimwele iweta serikali ya kaunti ya Kitui yosie tambia ino kana kwikiria enende kaunti ya Kitui ni asuvia nesa na ingi uwu wa nguluwe tunanyaika isione ingi kou nitukulia numa Kitui methemesi when outbreak ya fever isu ikuwa nguluwe na nitukwatanite na National Government Administration ile tongoze ni County Commissioner and the Security Committee in Police County Commander may enforce this directive kwa muono wa nguluwe bika ila tukuka veterinary doctors medhile makikishe tuisave nitukwalau adumende Dilivota Blingo Mova Mutongo TV Neta Onesmus Chalo. Twitiana na isusi ya Kitui tuonesia masako itina wa mukomo wa masaka uta wa ene matatu musine wa masako muthenyani wa iyo vala athukumi sektani ya ukui ungwa ngwatanio ya mamoa ikueta taikose ye wasio wa milioni bewa miongo etatu yuminisa muvyane wa ukui kaunti ya Masako Rita Ndunge ne waelesya kana ne mabikie wiwano na nime kuendea na utwaisya unena niya kumanda usungio wa kutwa ingi ne wavya ya ithekande tosia kana ethitwe aithukuma undu batailite va ayenda enendi matumienzia ila siailite sia unena niya vandu va kwithukisya siasa ila ukueta ta ite na musingi Daniel Mwangala nilivota witokuma Masako Itina wa mukomo ula unatoiwe muthani wa Yova kiwanzani cha bas Masako Minista muvyani wa ukui na malelu Rita Ndunge elesekana ni maviki wiwano na kuete ngwatiniyo kati wa mo na andu maukui ungwa ngwatiniyo ya mamoa na nime kuendea nutua yesi kalusio manda usungio wa kutoa. Ini issue isu ya marut ni tatuiwe nesa andu marut nimetekilile kunengwa stages obisi uyu wa transport no coming up na solutions andu asuma marut makui stages palama ilito kuia na lama na kuia kiwanzani mayuma na indi ona mwandu matatu kulama na ina mathina ukesa ithi ape andu mome uthukuma bui wanzani na maye authorized ni count nitwitikela nile kana county government ya Masako na enforcement makutosha ama ukona activities isu sionthe pa kiwanzani na mometekela ma withdraw andu mo alama neki tubuti kila kingi nitwitikela nile kana andu matatu mathukume wiola wo wa SACCOS na mayekea obisi wa transport uthukume wiola wo wa maundu ma operations muno nikulya enendi Masako membwe memetho masisi maikongele siasa ndini wa wia nundu county government ni ya Masako ni kukuna kila chailite ni uneni ulawa kwa watembo ni mwene kivila wangwati ya mamua Onesmus Chalo ulawa elesikana juu ni mamini kuidhi wanawiwano na maundu maukui ni mae kuende ya tatene uhingi onda kulia wiwano su uende na utaiwa kwa nzela ya elite iyo tui na mugomo ila tuulalamekea maundu maingi ila amwene itulalamika undu wa waziri wa transport Rita Ndunge kwitha rutekweleana nake ingi nitulalamika undu wa gali ila tusieta taxis kana maruti kwitha iwingi sana na matatu rutine sio ni asia iyo governor no tuitie ilita ndo matatu aito mutunge ya mobea no tuitie twekala nthi twenda na unenania owa masaa maingi na nenda kwasia nitweleanilwe maundu mana na maundu ala matialile governor no service ya task force ila twende ne wayo ta officials mama moa na ndo mama ruti na ndo nambaka matuktu kingi
ni mwisi ni kuwetekana kana kutumemene ni munewa mamwande twikane cartel indi iyo ona governor mwene no ithi watona kuwetekana mamwati cartel mamwano metambuite no ithi ronda thukuma nayo na siaka na serikali wake wa masakuno kuendea kuthukuma memwamba na mamwa maundune maingi onuwevo ene ndi maende na kukilia maoni mekivuthukanio lwa mukomosu maikulia ivindani ukite usungio kamanda wa kwite nikenda maikakusie wasio yeyo na in future ti ukulia pandu ba serikali iketela ivinda yone dinogesolika nandu ala mamatethe kwela kivilani makesodela makekia usungio wa kutwa nikenda tuketha kila saa twekalanga kwa mina mwakomwe kwere thina ingi. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuma kiwanzani cha Bas, kauntini ya Masako. Tuambotiana na isu sia ngali tuthi kuyangaleko sia matungulu tuwa Masako. Enendi ni maadhudhu kuendea na uvanda miti tanzia imwenya kwa ile mawedhi uloko na kukitana na mawaliuku manzeve ni ukuli okuma kwe ndongo isia makundi kifathokanio alama akwatiania na enendi deni wavandi wa miti kiimani cha koma kwa matungulu kauntini ya Masako. Kila makulia ni enendi kuvanda miti ila itatumia kiwu kingi isioni idhini kana kuola mangalata. Boni mutesia nilivota witokuma isioni sia kangundo matungulu na kadhiani. Dista Donatos Lili na ulani umwa watongo yela mamakundi matethania undheni wa uvandiwe wa miti amenda enendi kuikiria kana ni mavanda miti leto nyo kumese mwithulukomo na ngiwithe kana maina vanda miti leto nyo utumia kiukingi na kutuma isio mbingi siendea na kuma na tuna machiefs maitu na familia ila neneva umondhini twavanda miti mbingi tutarajia kupanda miti 3,000 na tayari tusaiti ntuna nitwende na kuvanda katika kemake tuikulia atui na kila mundu wonde tutunze miti ino tuvandite vane kwitha muti uyu twavanda ukatethia ciana citu ukatutethia na ukatethia mundu wivasa kwa tuvande twende na uvanda miti twisi o miti ila twewa kwi miti tukanengwa tukavanda kwitu na tuimesuvia miti ti kuvanda kwikuoka wavanda miti uivanda enza futi ile nde kilengi wendekethia ni vata wa kwende na usuvia mitino vate kutema kwithua mwithuluko maende na kualiuka na kwete thina mwingi kwienende na kwete minyao kana mangalata lama tuma isio mbingi sitho itesi kwa ila vindani ya mbua amwe maenende kana mama kundi alama vikite kisioniki na maendekethia vata wa kwende na ukwatini ndini wa uvandi wa miti kwithua kisio kine kimwe chambe ila sitheo si mbomo vindani ya tene na siataniwe miti na ikwata mbua nini na kutuma mwithuluko mataila na nitwenda tungia miti nundu tene kwa miti na ni atemiwe andu mabibia makaa me matilangu na mbua yambia kwa nundu twikwata mbua taguko mbua imo no nundu kwi miti na kwi baita cia miti muti no clean anzepe ukethia carbon dioxide ni anywa carbon dioxide na watu nenga oxygen kwa miti vata muno na ni tabia andu enzangu iveti lengi na atumia musi kwaku make sure no abanda miti onetha we panda miti 5 nundu utono thi musi ukethia mundu ekalite bu miaka 30 na ekala ungua munye wa nomba tienda uthuthia andu magicikwi na matungulu kwa jumla yene binde na nebuseseo ya ubanda miti nundu mbua tinayo tambia na mbua kwa cha na tethuthia kila mundu nikenda tikabande miti ibindane ya mbua katika sub location situ nundu ma assistant chief on the meba na ni matuthuthia undu nusuo ubanda miti otau wesisi kana ndio wa matungulu levi kitekisioni ki Joseph Kariuki imakule nende kwenda na tia mwamulo wa serikali wa kuvanda miti kwikira kana mwithuluko mone methwa mema kwa ila ondumwe na kukitana mauliku lama etowenu waliukuwa nzeve kana mathina kiwathuko nyuma mo kati wa mathinangi amwikala mevikite kisioniki na mamaikule amwikalangi kwa saundo yona wito mwingi na kwa ile isiosio kuondwa vinda yukite. Hii ni kuhimiza 15 billion trees target ya presidential directive ambayo inasemekana kila mwananchi alipo apande na atunze miti. Tutunze mazingira na kwa hayo tutasaidia kutunza mchanga wetu, mazingira yetu na hewa kwa jumla, na katika hiyo harakati miti inarudisha shilingi kwa mfuko na tunafurahia
kwa watu kuitika mwito wetu from all walks of life. Tumefurahia kuona wanafunzi ambao wako shule wako hapa, wazee, vijana na stakeholders tofauti. Ningehimiza kila mtu ambaye anatazama hii video aweze kupanda miti ndio tutunze mazingira yetu. Miti italipa baadaye, na tusipopanda miti punishment tutaipata in equal measures. Kaundini ya Masako kumakoma matungulu nyeni tobo ni mutisia. Saa ile tiliketi ndataka 11 na nemasa makuthio mwana tutambeto thio muone mautumani atatu. Hemundo kuombea Erastus mambo ya Ruto netwa mumanyeye kutupaka mauta manguluwe tukakilia ni AC from Mombasa Changamwe na ke ongea cha Mutongwe TV woni wakwa ni kanani Osio Ruto ni Osio Ruto twenda au miesha tusioke kwa NHIF no ona waki wa nyumba tuikwenda nundu netwakie nyumba situ ni Paul Ndonda kuma Masinga na wamudia asiati Mutongwe TV Ruto ni wailete kuola ngalama ya mekalile akosioke maundu ala ange ni Catherine Moli kuma ngalikosia mwinge waita mautumani maende na kuka ile itatu kende mwitano na ambayo tumani mukuveva tendi viambia na ndeto Mutongwe TV na ndeni wa mitandao yetu ya mekomu kanile Facebook Mutongwe TV, YouTube Mutongwe TV Stock FM official niziokedete na mavombe yange tukani basi. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie matness yo mama kana ni nacho ni primary school nake anana kendo kikapika bandu kethe kendo kikivithika hanon ve kendo kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya ndisianza talent ya kunenyiba Rwagwikia talent kusu ni umaloke ukamshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme kalile yake mundu ndela naye kama maendeleo kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kendo nye ni namba kende ni enda bandu ngagidia namba kenda ngimezi mubila kunzi ngalea gwithia na umezio no naje nundu ndinege wagikozini tikambelwa ba ukamubira kama na kwa sali shabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetie kilungu cha inengo na mekalile niva Mutongwe TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitoa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na manda wa mundu ni manda mundu tuto na share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezu ezo da wambitese kota nenda zinuka bwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siako hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa niva Mutongwe TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka lungila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu sia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwaka twawa withie ungua muome waku
wiungua mundu na ethwa walekilwe gwika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao gwikala life with a control nini nabaka ikale na control da yundu twanyakane kulechu itendelanso itonye ko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonse ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia oni we atikoke Kalivo niende na kumanyithia mutiani wa KCSE umunthe masukuluni alama isione cia thatha Masinga kaunti ya Masaku ni waselewa kwa ivinda itina wa wose wa mukengesia kuvinga lelo wa kumagithioko kuthi thatha kavindani kau mota imwe ni atwawa ni kiwo kavindani kala mwene mota isu ukotata kuinga usu wa mukengesia ono uyovo mwene mota isunda na umia valambua mbingi yende na kuwa muno isioni isu enende mayumia wetano kusia uviwa kiao lelo ni uso kisomo cha wetu thatha na tutwavinge wani usu wa mukengesia bandu ba kaliwo masaa tatu uyoba oyu tuineza kukila usu na kisomo tuineza ujabusia mtiani na ono iseleiwa yonga likwengi aito ukulia gavana waitu wavinya ndetu asisiondo tonya kweka mundu wa kiaoki withie tuina manena maingi ba kikila ondu maingi baonganie andu ba boda boda meonga likwea ngale no usia no siungamite na tiondu turonya kweka nundu tiinde tulika kingoni nundu kina mwiso autini thia veo kivu lakini unaona kio kinini anayekalanga unaona kiu kino kingike na kabala ngenda kuinga naona kiki namba kwa kana joka ngino naona ni kinini na inga na njuko bikauta ngenda inge bona chamba lucha chango myene buna nyokela kingi na ngivindu kana ya mota thati na mwana ulo kwangwa ata ambinda about imani ndini yo kicha mukengesia nikithitwa na thina twithira twithinwe mavinda onthe ni mbwa ya uwa andu maikuwa nusi ange maivinge wa twikulia wavina ndeti wiva we gavana waitu wa Masaku no uko katutethesia kwa kakiaoki andu maitu makaikothana la kiguni Mwene kivila wa nzama ya magavana COG ula ingine gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi yu easia kana maundu ma vatanthini wa serikali cia kaunti
na mawiwano kauta kana CBS matonya ulea kuyanibwa itina wa shilingi bilioni 13.5 ila inaumiwe nthini wa budget ya shilingi bilioni maana ana ila yabadhiwe serikali sia mitio kwa mwaka ni wa serikali wa mwaka wa 2024-2025. Abdullahi sia mawiwano mavatata ula meki na matakitari itina wa milenya yana yomo ya mokomo veithiwa na vinya kuweanesia nondo kuolo kwa ilovia isu kana nondo wa kuolo kwa ilovia isu kwi iyo komiti ya vamwe kati wa senate na mbunge nene ni manetikana shilingi bilioni maana 3.8 ili ndini wa serikali sia county. The reduction to the counties was done on account of the inability to raise the anticipated taxes because of the failure to pass the finance bill at national level. If that is now amended, and if the minister is able to raise more taxes, will there be then an opportunity to amend DORA to increase the allocation to counties? And this will have an effect on counties. It will have an effect on development expenditure. It will have an effect on recruitments for essential staff. It will have an effect on the amount counties have to spend on operations. It will have an effect on the ability to meet ratios such as is required of them legally, such as the requirement to at least spend 30% on development. A lot of the counties are already struggling, so that also will not be possible for most of the counties. Wando musezia ngwathia kana ve mauvo wange twende na kumaua yolo oneni wa President William Ruto mutenyane wa umundi na mauvo asuni mavia yuni mongo nengelelia. President William Ruto ne womya mwamulo kwemuvea wa ukuiva mona ula wa mwaki kuvya ya itheka wewono wonde kati wa kampuni wa Adani kuma India na muvea wa mwaki wa Ketraco na kiwanza cha ndege cha JKIA ainene ya mbungeni Kabinda Kalau kumasia uneni wake kwa ndi Ruto ni wawe takanaki chaviki wa itina wa ukosi wa kuyana kumandi na mivea ingi yulu wa kampuni wa Adani uyuka itina wa mongami wa Adani Group Gautam Adani kusikatwa na mavitio mawangangania wa shilingi bewa bilioni 300 na ili ni serikali ya ndi ya Amerika. Benjamin Mwaka nukulivote. Itina wa mumu na ngusanisyo sia vinda ya sayulu wa wailu wa udhukumu wa kampuni wa Adani dhina waki wa kiwanza cho kuicha JKIA pamwana waki wa laini imbia nene sio necho mwaki wa stima kuislawiwa na Ketraco. Yu President William Ruto nuongamia deal ona imwana kampuni wa Adani iweta vena itumisi onde kuona nya Adani nilikite kilingi sine cholusa niho taundu nthi Amerika iweti ya kwe umonde. In furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction, as well as because of the information that has been provided to us by partner nations. I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketraco transmission in public partnership and immediately commence the process of onboarding alternative partners, because these are important projects.
President Ruto ndino neni kwa NMB kwisila mbunge ni walumilelia oyo mustali nwambe kukutano lusani na udhukumi huu uithi moko nwa kambuni sina masola mo lusani wana manini. Members, it is also unacceptable for the Houses of Parliament to deny the nation a much needed instrument in the war against corruption by continuing to sabotage the passage of the Conflict of Interest Bill. I implore you, honorable members, to stop dragging your feet on this bill, unless, my friends, there is a conflict of interest in the passing of the conflict of interest legislation. Inge President William Ruto no alumilelia serikali yake ni kuendea kwithukise kio cha NMB nthino kulungalia sekta sionde ilame weta sina movaluku. Rare are the times when leadership is ahead of the people. We are always striving to steer the machinery of state and government to keep pace with the aspirations of our citizens. We have learned through the hard as well as the more customary ways that listening is a full-time occupation of leadership, and that all questions asked by the people must be answered thoroughly and in full. We have learned never to take anything for granted and make every effort to carry all our people along with us in the pursuit of our transformation. Kilingise kiecha Dani wamwana muvovo nondino wa sekta ya witi kisomo cha yulu kwambata kwa ngalama ya mikalile wamwana muvalu kumaki utongoi nesi endu imwila enendi wamwana ateti maolei medhito mayenda President William Ruto eduki sina kudhinikia kwanzia ya mituki. To my understanding, the concerns and issues voiced by millions of Kenyans about the state of our nation deserve meaningful engagement, thorough understanding, and thoughtful response. There are discussions about whether leaders understand the pain, hardship, and struggles endured by countless citizens every day as they strive to make ends meet, and whether the government is doing anything about it. Utumani uwa President William Ruto kula kui NMB na ulo asongo vamia kone mbunge kui umundi withu odhiende ya kunena ni wane ya yumbe maseneta ondumwe na NMB kwa evinda ya sakuma kui umundi no kana kuthima mawailu na mauvalu kumone ni uwa President yulu wa maundu maito alama ende kumekumbila NMB kwa oyu vilengo wa mauvo kuma vamia kone mbunge ne musino ilovi ye nita wa Benjamin na mwaka. President William Ruto ni watumia uneni wake kwa ndi kuelesea matambia ala serikali yake kunite na muno maondoni make somo uiti waki wa nyumba siandevi ya kanandevi nini kumandea amwe kama wea ndesianza mawe ya mitandaoni na matunda ala omanitwe na kinandu cha Hustler Fund. President Ruto ni waweta serikali yake ni ovyatakavyo ukuli kuikidia kana wala nyomwe wa uiti wa SHA ni wa thukuma va aiweta ni wo wala nyo ula utedia enende onde vala wadhana kana chuma chukite madhie ala sivitali itaite kuisila wala nyoni wa SHA ni makuivwa. Angelina Muse nukolivote. Ndini wa uneni wake umundi kukonenthi ya Kenya President William Ruto ni wa matangasi ya NND maundu ala serikali ya neti wivo muvango wa uiti kwa kila mwenenthi awetekana kinandu imbya kia uiti kia SHA kila kinosi ya mwanya wa kila kikucha NHIF kivanite kumokonia kila mwenenthi mevo ala maukwati monini ovama na kuikithia maudhukumi ondhe ma uiti ni matweswe kuisilanziasi ya mitandaoni ni kana kukitana na ulusani na kuikithia kana udhukumi mwailu kui NND ni wakwati kana valoa makuli NND maende na kuiandikithia na kinandu ki. Honorable members, for the first time in our nation's history, free primary health care is increasingly becoming available at dispensaries, health centers, and hospitals. Ambulance and emergency services are also slowly but surely being made available at no fee. Under Taifa Care, we have introduced a comprehensive benefits package that brings specialized care, such as cardiothoracic surgery, within reach for many Kenyans without the burden of financial strain.
Maunduni ma kisomo President William Ruto ni wawetekana ni maileto vanene vala ukwetekana mwaka wa 2021 muvia uniwe kuombeliwe na ilingi isi mbingi wivo wa kung'ang'ania kwa ile kisomo cha CBC na unyivu wa alimu ngili yana yimwa na 10 ende kuvikia oyu serikali niende na kwa ile muvia vala alimu ngili 5 mavikie kuandikwa mwaka anetwathia wetekana ni mavanete kuandika angi ngili 2 nikana kususia yanya yu ovamna kuikithia kana amanyiwa ni makila nile na kulika skulu sia junior vatena thina nikana kuikithia kana thina wa unyivu wa mawikalo kana nyumbani wa ukitano na uo undu vailete President Ruto ni wawetekana muvango wa wakiwa nyumba cia matuku na cia thoa munini uvanete kuikithia kana ene thini makwata mawikalo mailu kwa kutume ilovia nini. Dear Kenyans, we have a date with an urban future, and the only choice we have is what this urban future will look like. Will it be characterized by decent, dignified, safe, and livable neighborhoods and communities? Or will it be haphazard, unsanitary, unsafe slum dwellings? This is the fundamental question that our affordable housing plan seeks to answer. Maunduni ma kukitana kukosekana kwa uya President William Ruto ni wawetekana ni makwatiane tena thiki vathukanio ciantha kuikithia kana akenya ni makwata ivuso yimwanya ya kuonania utweka wa maundu ma kiuvundi ovuma na kusomethia ui na maundu ma uiti vala kuma mwaka muvitu mwaini wa mwanza ene thingili yana yimwe maana 337 mavikiete kukwata mauya nthi cianza. As part of the government's endeavor to build a nation grounded in intergenerational equity, opportunities and empowerment for all Kenyans, we have made significant strides in implementing another key pillar of our manifesto, labor migration. This initiative seeks to harness Kenya's abundant human capital by creating meaningful job opportunities abroad, empowering our citizens and positioning Kenyan talent on the global stage. Since July 2023, we have successfully facilitated employment of 105,367 Kenyans across multiple countries in a wide range of jobs. Maundu nimeokonia kwa ile uthukumi kwisilanzia cia mitandao ni serikali ni kuendea kuikithikana internet ni avika kila kona ya nthi ya Kenya ovama na kusevwa kwa ICT hubs ona uyovo serikali ni kwatianite na vengi kivothukanyo kuikithia atanthia anini ni makwata mikovo ya kuyukilia kiukwati ovama na mukovo ulo wa serikali wa Hustler Fund na ulo wawetekana ni utethetie ene nthi milioni 24 katano thanza tu kwa kutumia shilingi bilioni 3 On financial inclusion, we have made remarkable progress through the Hustler Fund. To date, this innovative initiative has disbursed Kenya shillings 60 billion, benefiting 24.6 million Kenyans and mobilized over 3.3 billion in savings. Ngilivote avilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Ma devolution na muno mbesa kutwawa kwa counties na yutu mbesa nina tumiwa counties and our counties are working, but at the same time ni kulia national treasury going forward to deliberate nika mbesa cia county kabika in good time nika na county katona implement maundu ala meko implement at the county level pia ni wanene ya maundu ma wemi na hivyo on that way to witness ya kana maundu ma wemi agriculture we are doing very well kana tuende yene sata ta economy kana maundu ma oiti alame thite of course maendeleo na ku implement wa kana kurole wa uti na ne kindu kisiona tu kulia ndo kindu kila president wa kulia monopio ando ne be mambo register matwike members ma social health authority nikana withie mundu akwatani pata wa oiti ndana akwatwa ni mathina mutu wa uma silingi maana ile na 50 mutu umundi uma silingi yana na 20 around yana no iwo be wandume kwa cia ndu ici ambatite hata mutu kuguma 250 kuthi yana ni kwamba taiga na nigethea osa mauta kwa mfano Muzumbi 2 years ago ayosa kibila
mauta manauma 360 mako uga kwa liter. Mauta ni 240 linda fertilizer kwa mfano, which is an enabler. Fertilizer no maangili na than that. Right now fertilizer ni ingili na manatan. So it is, to be sincere, we can touch on specific things. This speech and so many other things ndana weta. Sionania kana there is hope for a better tomorrow. In his own words, the state of our economy is resilient. Tamumbunge ndo na kwase sindila nona siakita na siakita ndwala market south alamanza kwete kindu chambe ne maundu mawima wamwe nundu nitwithitwe na NHIF na NHIF ni kana mundu withie ni waitwa inabidi amina kwiba mbesa etele bandu ba matuku 90 kana 300 ni kana withie ni waitwa no yu katika mindo enote kwase kana ni universal health coverage kana witi wa mundu ula wina mbesa no lote nasio ni kana wina mbesa note na mbesa we mwandikithie kana note mwandikithie wathi wa mina kuvika hospitali wailite kwandikithia nika nokethia no atetheka ino ekwirwa ndani ile nayi ikwenda kunengane airport yaitu ya Jomo Kenyatta International Airport kini kindu Kenyans makwigwa na imo nundu wacho na party leader waitu Stephen Kalonzo Musyoka no naumanie na kuleana nacho na nasia ni mubya nundu ni chauma na chauma nayo twithie na mitaratara ya kumanya na kindu kikwi kwa ile public participation ku withdraw andani contact kama na mnengetwe maina withdraw nundu ni mekwenda nira mewie andu amakwatu wako ya America na matwika corrupt na ni nthoni meka kiucha withdraw kukwenda kwasia kana serikali yitu balebi kienu yendo ngai serikali u undu tukona uni serikali mule na wandiko ni wandiki wa kutani mene tekeli usumbi one muthelu andani ivya andu ala twikala Kenya twawetiete ndwazi andani tinseo na twaweta twasekala andani kutumwa tinseo ni kwithia iyi kwa na kimbithi kingi muno mwene nthinda usishwa tukamana ni chao kikika maofisa ma serikali menyeka mebithite kwibitha ku kukanzwa contracts ya andani ile si Kenya iyi tambie seo muno na ili tabia kuona nyakana ni waina kwithikisha wasia wandu lakini tukwati na maana akanzu obane kwetha nimone na itu na twaende na mbe masoka maende kwete kwa ndhiasi tina tukwati alama na mana thokumbe na ndani maana ndo andani nukiriketene na kwazia nunengeta ndo na Kenya mbesa nikalanga anengo sindu ino tukwati alama no setembeza sia ndani ni makose vinda imatunge mbesa siene na Kenya itu kunenge PPPs nizo sia twathi zile ngimbe twenda kuona PPPs kikwa kwa ndhia ya wazi nikalanga maisha mando maitu mambate thina wingi vyu within wathiba otherwise tumwikwarisia bindese yo amwe maitutu izi okamina kunena azi ndo no mwemie atunenge resignation letter tumanthe mundu ngi twende nambe ubo wa health care umundu unegwa yetwa taiva care nyesitwa yundia ajeigwa nekindu jukwanza chanzanise muno nundu nyene natiye yatwika shefu no mundu wetha yatwika taiva care. I think it is eroding the trust. Yani mundu tiwasengete teko becha kila chako ni kwa mundu muno ni PR. na indi rwetu yake onondo ndiambia soma ngewesu nibethiwe na kathina kanini ka mitambo na indi ninge waya ayumbe amwe maulei na nge ma serikali kuma ba ukamba alametho wa maivitokana yulo huwa oneni wa muthenyani wa umundi vala amwe makuma ngaleko ya ulei marulumilia mathina mukuli alame okonia enenthi maina nena ni wa ondo meothini kiwanguthu ya ayumbe kuma ngaleko ya ulei Benda President William Ruto onanie uthukumi wake kwa meko kwa kwithukisya kio cha enenthi na ayeka kunena kwingi kutena utethio kwa mwenenthi vala ala mangaleko ya serikali makathi ya itambe ya President kuungamia muvango wa adani va Kenya maiweta sekta hii enenthi meolalamika ni si kwa ila kana sekta ile enenthi meolalamika ni si kwa ila ni kwitha serikali ni kwithukisya wase wa mwenenthi kabida ni kaunamo amwe ma enenthi kanesu ni na usomia yulo wa enenthi kumelembetani okamba vala metha mayumia mawoni kivathokanyo na indi pone beto bikamuthia wa vilingo wa mauvo na ndisoma mautumani mavuthu be mundu kwa sentikwiti kilana na Ruto yulo wa kuthesya kana kuthewa kwa ngalama ya mikalile nundu wekie kuma o sa utongoi usune James
kumangaliko sya nunguni na indi nunguni ni kuya kauntini ya Makueni. Omoto manyenge angita eli kwisila mtandao ni witu wa YouTube YouTube kenda saidi anitwa minukilelia bemondo ukwasia President William Ruto. Kenyans have been complaining about this company and Ruto was voting for it. Does it mean that the government does not do any research of international companies without making dates with them? Na hindi penny na Muslim na kia kasi Asla Fund mimi ama waongeze limit, mimi napewa 500 uzuyasia kinando cha Asla Fund onacho ni chaileze kwitha ke chailu mbeange twibika vau mondoni wa saa 3:30 ningoka na mauvo ange mbeange nitwera saskithu kwa nzomo nake ula wadula mauvo akwanzia ya meko ni Teresia Mwende kwa oyutwanesa ni saa cia bilingi wa mauvo.